ewa hasenum na keje tie dwa na no da etomo ma ne ma hye no Yera Collins Augustine and Tim wano so ne na pamfo wano mapiem wo ho amode nsem dodo na na atu dwa wobeti bi ewa kase boy so ensemi ni afoforo bi ya eka ho ene na no pay ohene ire maame akua yeboa asiama yede ba bedam na ya kai sa godie mu nsem eka ho eye Ghana Premier League no na wotwe awie yesen ena niema esi ekwo sanso ena English Premier League, German Bundesliga, Spanish La Liga, Italian Serie A, ena afenso French Ligue 1 no emu nsem hase no mu ayede ebeto mani man PK wono ena ebo michi domachinchi fidie no fruma ede ama me sanso ena de owo MC ahono enso eye minua bema ima wono eboa nana ya ima we de da bia wa hanti nana ya wa hase no so ebo me rasanti ebo Benedict wono ne semfo penyafe ye ntwa ye homra na ensem ni nkyere mu nyina no ye fa medan mo ya boy ya ba Sompa afe ye baba ensen mu na ye hyase ede efre eye enanwa da ye boaramu abunkompo akwachira 2017 mu ho ena ebeto odwa se ye rua Kennedy akompra kwa Japan asin central mrasha badwane ya sabre wayi ni tipre franka se wo betimi etudi ama MPP amanyoko no wone Anas Arimi yaw Anas Tiger IPI de wada won man no wonum enya so ya wonum echireka so ananya semketo ani nyina no na Tiger PI ni dwumadie ya wode ba bonten ene hwehwemu ye si ase doko wotu kwase obi wo ho a wo secretary hye pro ye kankan drip die frakada mashadement no wono de wode mrada kwan so obedede wa na chese wotutu anoma ho de abeche oza anoma benie ene ohu owa hu waje wonsem wode kọ ede ho ka kire Ghana fo neno ena yewura Kennedy akompra kwa Japan se debi ene GFA boss kwasi na ntachi sabre ka se kra ni dwumati abone dadada anasi adaroma wo se wontina se ema judge fo epanyinfo ahodo ya won ma plade wo moja eni ya sabre wo nya baabi agana nas won fa don hwere kakra bi anase na watwe bi na wo meyi wonum emfi wonum bre akonwa so nteno wono so de ensem bi babonten ye ni nyina no so ya power say who watches the watchman na enum afie be se enumu echidie na se konsie nie afa na hu sunsuaso na ba Tiger PI wonum candy fo anase ka se ye rua Kennedy akompre kwa Japan ya ade a wono so wagu nanimu asente no watwa sika bi de ama defamation ya won kwatua 25 million Ghana cedis enye sika ketwa na won kwatua se be yo no so no nanim guase no wo betimi ede apepa ne kwadai court no enra da na se nanu ade ya Accra High Court na no wukuada no na wonum kwotena se na judge a wotina dwampem panyin Justice Eric Ba wase da bia nas wuni asembia se yewra Kennedy akompre kwa Japan metua sika we se fama no enya ne kwan no na wono kra de wasa tutu bi edema yewra Anas na wo che so no ankasa de wo ye na mamofo nsem na wo ye asem we se na nam so titire ni edema National Media Commission so ede ababeto dwabeche yewra ya boadu aye boafo na wo che se kwan bi wo ho a etene ewo nipa ni so na so na wie ye no eya na eyowo central ni se wo fa kwan bi so ado eye nsem suko a ye wo kwan trodo ya na wo ho na so no wo de wo pe wo de fenchem wo pe wo de unique obia ne uni seso bia de a eya kaisa ketua bi wo ho a won so na ba wo betimi atuete no yewura Arimi yaw Anas ne nsem wo ebeto odwanam so ntenom yewura ya boadu aye boafo ye wo no na central adwuma ne nyina wo bedwako no wo ye titire ne eda no wase Anas ebia de se no a na efata da ne nsa kent wo ya dima bia na se wo ya de bia ya kai se eho asotwen wo ho adachi bi no wo betimi atua ye boadwa ensefo from kane ma pani John Dramani Mahama no so sabre nani abrese nani abrese krodo waso beti franka ebiem ede ama NDC kire bata amanyoko no nanumu enam so ntina sanyada wakopa ne campaign ho entoma wo fragmentemo wo free ho apɛ wantena ne to so panyi Ghana mem hasen mu nyina wa hyase ede ntoabo ehyehyɛ so breya ye ka se de wa ba be piem wo kumase asenum asante mantem kropon mu na enrada wode wani kyem wo asanwase abato mpɛsia so a ɛhɔ ene odi nkan
ekoye ema wo kire mu waboabo ene ne potem na enumu wokopie mu ewo masalachi kese ye no ewo asantemantem kropom asenom ehwo eno ne nananom muslimifo ene yenuanom zongofo mu ho nyina omkoduru ho no etwetwe kwama no wo chese wo ba abeye niema watoto ne ye good economy ya wodija na adodan kwakufo ado no enye no ene ne yehunte no wo be eniema nyina ebesa aye foforo yewra John Dramani Mahama ezo ense ye nuanom ma de omo ayo omo adwen dada enti enye ade omo be ma asematie omo ne baby omo aba enu be ko enti be kasa be bre be se amra na so e wo se ya boy aboso na embe ma ni gina ho e se 2024 nyame ebie kwan amaye nyame adomonti inshallah e kwan na ebie ezo e se ye nuanom osonofo ni ombe ya no maye e tiesie ni yenga yehu obamambo yede ma omo 2016 na nyame ado ye ho toye enso enade Ghana ye bibia e sanity enyame na meka yenga yetuno bi enti ahochire achichire no achichire ye nyina enti emra ba se ye beje ye mind fa ngudie biom o musa ye di fa wundie 1957 enso abato a yabai Ghana second independence and Ebano. Ghana second independence and Ebano yera John Dramani Mahama and our day and some way saying na etuja na bra walk on na eniti ni achocho ro one of my soma body some to don kwa ye wo ndi samanyo ko mu nyina de chebi and eka ho bi ema yera muntaka mubarak one ayam na hyebadwane de ma de hye wasa wase abato ampese so one so ese kakra e de kire ade hye sei Endika na se kese e na homa mu nyina sa ene memindei obia wa bia awo bibie but enam odo amomam ewo NDC nti enamu ina mote ha ye ina ye nim se party akondua de eto a obia atimi piribi ankanyasa ankebeka is excellency John Dramani Mahama mo ha no ho emba asonase because asonase wa mbakura na ye assure no say ya mitu minti say ya to delegates 1854 yeah bomba as a ba kukura emfa baby ya beti be we no 100% say asonase NDC akuma ewa Asante region no sa na his excellency John Dramani Mahama etie ewa ya akuma so bibi aye bia no baba aye bone say yame emboaye said they did to me in the channel and can obey president first mokaya is also as the day ameka wano yame na yi no hine edima Ghana because ebisi Ghana da so obi be sorry ni fie na wa jori for the vice president what traka mu okojuma vice president okodu office juma vice president ebedu anadu na obeda we president of Ghana I no niti de ye enti woni bonyafo muntaka mubarak asonwa simra hyebadwane ene ono so esensem we say e de kire Ghana fo nyina e wo Central Mosque ye no e wo Kumasi asenum ye borem e wo ensem foforo mo na naso ne ye wo ma e wo NDC amanyoko no emu na ena no match bosome da na etoso enwotwe no ena ye wukuada ena mampanyin na nado danko akufo ado said the amamra no etintim e wo eye Article 67 ewa constitution mo no wokogina mo ewa mra hyebadwafie e de Ghana ye bobra ne yetebra ya mpepe so ye wo mo no wotimi e de ekoto dwa na enumu dan pepe so no eya ekodru seya na chese NDC amanyoko no mprano no wonom enso edane akire na wonom so edibi aba na wenso anya sonko wonom so wo mo the true state of the nation address e de ba fi se na nado dan kwa akufo ado na anu ada entronko a ene obetwa de kire Ghana fo nte no
die wo man kasa obi be se potia no eno na wonom ebedane ani e de akire Ghana foe na wonom esi Nyankopon ya adomu a eda dwoada ya kirechi anase wo kina dwoada match bosome de toso aduono no wonom so e the true state of the nation address no eba abetu dwafisa na do danko akufo ado de sebio asa wote wono ebra na so amamra no hye no Ghana fo hwe nanim na hye bedwafo etwe nti no se wampa bibi ama meka ayase wagu ne ho anim ase nti no eno oba ye adafedefe ensem a ede ensem atachirema wonne esichire wo ahye ne ma eno ode ba ye na so wo chiremu ani nyina no eye wisaboa chese ya ato wani ya wani ayekọ wuhu baabi anano na Ghana fo mu so no nanado wa mebie ani ankyere ye no se dwumade nyina no ebekọ so ewon krapopo ni mantamo University of Professional Studies ya etwa ne tia kan se absa no wo kyena da wonum ehia ho na NDC said ye wo me ye bobre ne etebre etia nkasa no wonum etimi ede atudwa afe yenkomoe wo memu asenum empanyimfo awodo ya mamra no ede ahye wonsa se yeto awodo nyina wonum hwanye jema ye sebe ya pontodwuma ebenya sika ede abo no wadre amabia so adehye so no eye Ghana Revenue Authority na bre ye kasa ya hye so nyina no wonum nipa ne bi ena ya ewo ho custom fo no na wonum abo humode ya wo chese obi wo ho anu afansa se wafa ekwan bi a ense fata so no ode ne ma doje no ode from ahodo so bo mo wasesa bread the wonum so no mamom homne so wonum entina office crant no mo ne nan twia no ene ya hye so ene wo mbachi bia no no magye onema ene sika wo se wutua na de ma ban na no watimi atua na no mo ena wonum chese se dwumade na omudi ye no wonum monetary team no ayade ama ye kasa 85 million Ghana cedis wonum agye ede afrin kwafo boni bi ho a wonum atimi de ama ban na sabre ebeboa ama ne matimi akonkan na Commissioner of Customs Alhaji Saidu Idrisa wano enene secretary bonkoma wade ensem nkyeremu emaye. So these are layers we have put to make sure that those who are able to dodge and enter the country or dodge through the approved route are paying the appropriate duties are apprehended and then and they make to pay the duties after that. For the vehicle task force, when they go out, they are looking for only vehicles. But the monitoring teams that I've mentioned, they cover every route. In fact, they are normally not also concentrating on the vehicles, but they cover all imports that passes through the listing. It has been very successful. In fact, if I tell you that since they were set up, towards the end of last year, they helped in, apart from collecting a whole lot of revenue that would have leaked, their presence also makes sure that people know that even if you escape from the port, you will still be caught. So they have a deterrence rule as well as a rule that makes them collect money. So the total short collection of about 85, but more than 85 million was collected between October and February by the activities of the tax force. That's the direct one they have collected. Die wonum etimi eye ho adwuma agi sika no eno eye 85 million Ghana cedis ena yewra Alhaji Saidu Idrisu wono ena ye Commissioner of Customs wode etudwa no na no si ya pe ena garages for wonom so ekuo baba ko ya yefra no kwadwo opale yewra wono so chese custom for no mo chese o mo de ehyen ebo man ma no mo de 5 and 10 no mo de doje custom for no wasi we nukra bia ni mti no wanya na asem no woka ma wonfa so bo no emebo wonum tiri so let's say so kasa sebio yakohie ye no ye timi nko no hodale enti ekosi regional minister so na regional minister share say evidence mbla enti evidence bi bia wo regional minister ho na security coordinator our Asante region ono so ye the evidence no ama no enti e mo anim sem e ko mo aye we fiti plakupa nko obi hu say o ene ye wo de ohwe kumase so enti bibia sia de ohwe kumase so na wo say ye ko do kane enye ono no hwe kumase so regional minister de hwe kumase so enti ye ne enya problem enti wo say ye ko regional minister ho so ye sade ye ko na regional minister share bo say ye fa emle no no de beko enti ye pra regional minister say o de ko de dada enti me enti ase enti o say ne nsan kan ye de ye be sha ko regional minister o de akwaje evidence ni na na wa te kwan ye be fa so e bi hu no say eye ntro ni say o say wanya etena something billion operation a wo ye no ne de osika ni times 3 because the omoji okwa so a emba ba mu no omoji 15,000 20,000 8,000 7,000 na emba ba ni ho no ono no crowd do so ti de eba ho because omoji ka pena emu mi esa pena ho de ba 3.1
Fruna ni abie. Ya si achichide ya wopedi moja dodo aye di nso na fremu manu nti no. Yeru alaji o sika ne 85 na yeru opale nso se da bi sika ne kura se ye komu a ebro sentene ne won fa sika kan ne meto dwentene ne ekwa bi so na ate se wonom ebo aban ne kura no anasa sen. Eya asem bisa ye de anu si ho na ya saba asante mantem kropo ma se na anu ada ejabrane ya etugu mo ewo kejetia Dubai enam so ade hye dodo na won ma etimi ehye ye no mum na enumu na empanyefo ahodo na abo na de woni akyemo ne nyina no wose wo pekwan ye gane fa so ba ye na watimi abo ho ban sebe ya dache no niema ye tesa no ebi entimi ncbm na no ena soofo abedi eche ya wo hwe nkronkuma punto ene akese amemu eso yewra Augustine Collins team wano so na pamfo abaho ena wo chese sabre ya ye kasa de ya de a wo ba behwe wona na pamfo sebe ya wonom nyina no adekora nam so ema ejane ba ye no wonom etimi ho betintim niema ede niema egu akwam sebe ya dache no sa ensem bi se yentibi ebiem. So, Minister, you were the negotiating to Minister of State and the Akachi for Kata. So, you make a board, KGT marketing board, no near here, said the how no is it here? No, yeah, and I'm going to edit me actually. Na, Edia no, nothing so, yeah, a bit na boama. Sa oyene no ebi inside in na nimdia ebi no ya fry at the atwaso of abra ye bindi face to no way enti no am ye buy tenie ye babi hu no na ya bia again esa so ye kajitia ehihye ya company no di egu anemu nanso nyina echi no oyene ni buy na ya bia aga Ebusia for your Collins in team na no ampem awasa eto so kasa ye efa kejetia edwano phase 2 ye no so empanyefo AC no ho almost stop for you muguso amoye nemu edu stage dia ehia and sabibri here adwuma defense nipa bibre so the first that aka minor things finishing ends near the community expect professionals no and we share plumbers electrical electricians near man safo no so any idea is the normal liberals the community na more eventually we will you one more me adwuma nyina ni really almost and the everything actually am the kasa no make sisi gira bet we need to say Ebusia for your Collins in team and I equotie no na sabe kasa de ye beba ramu wonsefu from na ye hwe ni mu say en sabeka ye nua bema yaw amankwa na mampanyi dada John Dramani Mahama ne na santo aboya wode ahyehye so ewo eye asante mantem kropom hase no no sabe ye se wodani echiremu ewo apenten apia menka university ye no ewo tano so na yakobisa ne sesen ena ne emesiti adwumade be pote ena kodi no ewo ho ya wote menka ya moache ede ba Sompa kase so anopei mejesu mame wadaro maya no ama ne so kakra ma me wai me pasha mache nkasa memem no ba kra me tiam wa ha se no wote sei but oba de daro man so e ye da nyame ase afa na wo man base na boye nkyeremu ene ma panyi dada John Dramani Mahama ye se wo piem wota no so sei ena ne ma esitie wo ho no question ye enura anyimre no na former president John Dramani Mahama edin ne kire Attention Appearment Can University of Skills Training and Development Entrepreneurial Development I for an Amstec. Now on the delegate more para constituency in a share a can and this is the mile person a mere duma 13th May senior NDC for Asia say Omoko to Aba Akoko Franca to Foa Omotion and Nimna Omonto Abano and Mano. Now Abra Obano ne on one buy when they MP NDC and Penifoni be and a buy beside Joshua Alabi. Joseph Yamin Muntaka Mohammed Julius Debra and NDC regional chairman Nana Akosi Sazusuna Kwadaso constituency chairman also eba honmaya ono so ye imoro isa hono so eba hon no ba ye no odin se bebre etu je say ye hwe adwumadi a ekoso o mangana hanoma MPP entimi ama Ghana anko ye se ne omusi epe entinyame na adum na se omutu abama ne so be frank atuni na nyame adum 2024 ye to abana nkasa so no be yo mampanyina enema oye ya wogya hokọ ya MPP fo afọ mo nsa ka no nyame adum no oba so odin sa be kan no wie ni na ansana ordinance aso adefufo mu biom wasa to aso ka say
wo bay wo man be ema economy no enye ba Sompa FM before aye na mum nia ahye ni na no wodi nsa ba besu na emabu na e o ma ga na ma mu use ko mu adwuma nye no obebo wo na omanya adwuma so aye wodi nsa min na tuga abra wo shia delegate wo na eneso so nyame aduma wodi ne be kire Sompa FM wo atwuma emansi mebo no num tu so aho an wodi ne be kire nyame aduma wodi ne kire wo so yeso de ne be die kire de wo bia nso no ye be ma atiefo so aso ati ya mama na sepane akra na befra to a said the wasia kano na wama ya so ate na ye nua be ma ya amankwa e na oto nkrai e de ema ye John Dramani Mahama na den so na empo abono woto aso emunsem de ebesie bia na nwumre no si akase bobrem no e ya de a wo bete ho ensem abusuafo ye hwentwa ye homra na awokansem nsem kakra ye no so e wa hase no no ye timi e de ato aso amamo ya boy ya ba Sompa ya boy ya ba Sompa ya boy ya ba Sompa ohini ekua yeboa esiamanie abrewatia sabi sepanyi wofia onhwe massive amfo ensaden samra ho nsensem nyina akoye bibie wo ho na makoye abrewatie ni America ne se wo ya panyin ana se bebunu se wo pe bibi anuane nuo wom anomanya ahoden a ni awohia ne miso fruit ene 5G drink midin de omra samoa pempe wo sinipen empenya atwom ade afrenya atwom de mempe ensaden yade ya no ma bebre bible mransa na mmom se obenum nsa na obetom tinta akotete ahwegwatam de eno na enye nanso ne nyina mu no bibia wo ne mre se do sankafo ka no eno timi wadwumam anase me ofie na mene mabusua pe bibi anom aye miso drink and 5G and I'm in Mabusha Yanum. If we say and no there, no alcohol, Abusiano, Obia Chiminumbi, said the Ancrophobia di Kaka Cassan Sardenia de Adene de Nina a over the bar. Ya boy, ya ba Sompa. It's a whoop miso 5G drinking be at Sompa Senum and an adodwana ego. Mr. Stoss, who do Munano so mujibi, a drinking spots who do Momoton, and so a quanway, a yajibina entimi emwa numbers no anase number na 0246 270 221 0246 270 221 0246 270 221 afa yanko English Premier League ni mo na watwe wie se de niam esito dwane yemfa emamo ena no efiada no Nottingham Forest wonom ehye kabako ema Newcastle etwa mienu ewo ho na enrada na wasa Liverpool wonom ne Fulham etimi ehia na so wonom etu eye game no etimi ede ashada na enrada games ni bia ba sunso ne Brentford 1 Leicester City 1 Southampton 3 Tottenham 3 Sanso na Aston Villa 3 Bournemouth Edge and so entimi ahyebi ewo ho Wolves ehye mienu ema Leeds United etimi ehye enai ewo ho Chelsea the Blues wanum she 2 ema Everton so ehye 2 ewo ho Manchester City there wanum ne eye West Ham United and Brighton and Manchester United there no wanum etimi postpone na ene Arsenal wanum so ne Crystal Palace and na edebe so no mienu brem pepepe afese na English Premier League table ne city Arsenal they can with 66 points Manchester City to so mienu 61 points Manchester United etoso miensa 50 points Tottenham enso etoso 49 points Newcastle enso etoso enum ewo ho or 47 points Liverpool one so etoso ensia 42 ewo ho na one every to kakra no miensa no enie West Ham or 24 points or to do watche and a bomb of etoso dunkro or 24 points Sanso no do we to akra no Southampton ya or 23 points afeye boy Remo German Bundesliga nimum and anu fiada Borussia Mönchengladbach wonom ehemienu ema Werder Bremen enso ehemienu ewo ho na enu adase na enema sikoye Augsburg 1 Schalke 041 Hoffenheim 3 Hertha Berlin 1 VfB Stuttgart enso ahyebi
Emma Wolfberg etu wonom eche atena baako ewo ho sanso ena eye Dortmund enso omni Cologne Dortmund Chelsea Cologne wono ehye baako ewo ho ne 2:30 Union Berlin wonom ne Eintracht Frankfurt ena de ebebo ani ama 4:30 Leverkusen wonom ne Bayern Munich wonom so de no ahihya so 6:30 p.m. Mainz 05 wonom ne SC Freiburg wonom so de no ebeba so afeye boeremo ewo eye Spanish La Liga no emo enanu fiada Valladolid wonom hye baako ema Athletic Club ehye miensa ewo ho na Enrada Amelia 1 Cadiz 1 Rayo Vallecano 2 Girona 2 Espanyol 1 Celta Vigo 3 Sasuna Atletico Madrid 3 Valencia wonom entimi antibi enese na niema ebese akọ Real Betis wonom ne Mallorca ena de be hye mo ewo 1 p.m. pepepe Real Sociedad 3:15 wonom ne Elche ena de hye mo ama 3:15 krona Osasuna wonom so ne Villarreal enso ede aboani 5:30 Getafe wonom ne Sevilla enso ede be hye mo ho ama no watwe bremo Barcelona yasa be de league no tebro mo na dikan no wonom so ne Real Madrid ena ede be hye mo na say ena mo table ne site Barcelona ede kan with 65 points Real Madrid etoso mienu 56 points Atletico Madrid etoso mienu 51 points Real Sociedad etoso 4 with 45 points de otoso num Real Betis wonom so 42 points na afeye remu ewo asia wakakra no wonom toso miensa wonom Re se eba se ya na ekwa relegation dia ebetimi aka wonom no Getafe wotoso dun wotwe or 26 points Amelia toso dun krom with 26 points ena Elche wono so ena aswa kete no or 13 points ye no so etwa to afeye boeremu ewo itarasi animo na enanu fiada Sassuolo wonom ehye bakuma Spezia wonom antimi ante na sanso ena Atlanta ehye mienu ama Empoli etimu bako enrada Monza 1 Cremonese 1 Salernitana 2 Bologna 2 Udinese 3 AC Milan enso ehye bako ewo ho ama 11:30 Sampdoria ne Verona de bebo ni Torino enso 2 p.m. omni Napoli na de behia Fiorentina 2 p.m. omni Leeds United ene de enso ebeka chirimu ewo ho ama 5 p.m. Lazio ene AC Roma so ede ahihya so ewo ho 7:45 Inter Milan ene Juventus de no ebeba so yemfa French League ano entwa eto ewo ho na nanu Fiadalin Lyon no so ne night ehia 1-1 ene PM ewo ho enra da Toulouse wonom tena fie ema yellow etimi ebetwa wonom ekamienu ewo ho Lens so eche Angers etwa wonom Premier sa wonom antimi antibi Ajaccio ene 12 p.m. wonom ne Monaco ena ede eboani ewo ho ama 2 p.m. Troyes wonom ne Star Brest enso ena ede ehia mo ewo ho 9 Nice so ene Lorient enso ede beboani ama Strasbourg omne AJ Ozil enso 2 p.m. omode abaso Montpellier ene Clermont-Foot enso de ene ebeba so 4 o'clock abapa husima enum no PSG wonom ne Stade Rennes ena ede be shama Star Reims enso ne Marseille enso 7:45 wonom de no etimi abaso abusiafo ye for seda PSG aseda kase ma ye Rasante ye bo Benedict wono ne semufo panyin news crew ya omo Sompa 93.1 Kumase edem ho nyina ye da wonom ase ekwanya kwa bro no mane na pamfo eno ami hu Rex o Harris eya ma mi hu wise okode anso awankra me wono so omu nyina ye omafam ede makaseboy etimi ebedan wo nana yaw ede etwafa MC aho ema man PK wono so bo mi chidom we na we mi benkum hene wa hema ye wo benkum hene wono e chinchi video ni from ha ede ma mi did wo hene ire ma me akua ye boa esia ma me da masema monitor akronto na so no wa fidie ne ma ne kwaso na ha senom fi se DJ Tofia kwa wo de facha dwumedie me se da bia wantie bia wanhwe ya wo be ye ho tie bi ne ne de no ye sononko ene eye minister IBJ eno na odi ni birthday happy belated birthday to you bronya kopon sha Tofia kwa so manager 1 ya me ya dum ha wo chirechi ye be ma surprise wa no so ye ne birthday enti ano no nyankopon kwaso nhira na onto nim die mo emfa mayen comfort so na nya wan kanye oh sir na de se mache na che se